kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ni Basilio mo, jay limabas. Isong arod na nang, apay ka ti. Papanan na day jay. Apayakas jay ti kawas na. Iti ayan daan tiloy da kanona nang. Ay nawaw, anya ti aramiden na jay. Dayta ti jakon sinaludsud ken kuana. Amangan mat no. Nonya na nang. Ha? Amangan no agdat-daton matan da jay alakay iti kumaray. Pagkunaan nyo mo, Agsubli-subli mo ngamin ijay. awan mo't dagas na no agdaton kan nanaloy da. Total, agpada da matabalo. Pakpakawan. No kaano mo't alimbakay kan bimakot da. Gimatal damag. Umapal kayo manako-nako na nang. Ay nawaw sana. Apay ko mga umapalak ngay kadakwada. Ha? Saan apulaws? Naimbag langay, tasaan nga agong unget ti anak mo. No kasta nga umayak dito'y balayo, Loida. Nasingpet ni Carmela nga anak ko. Man nakaawat day taatao. Iso nga awan nga rod pagdanagam, Basilyaw. Oh, agkapi kayo pa'y nanang. Tata Basilio. Agyaman na aknak kaong. Awan anyaman na, tata. Un gayam. O kailangan kanikan-nikano. No adaman nagkinaawatan nyo iti inak. Awan parikot dita, tata. Di kay madanagan, tasaan kayo aguraan. Ay, agyaman naklaunay na kaong. Awan rumbang apagdanagan nyo, tata. O sige, panawan kayo pa'y Tagluto ak iti pangaldawan tayo. Nayunam ti ilutom nakaw. Wala nang. Kunak tumat kang ka. Man nakaawat ti anak ko. Nang runa numakita na anadalos ti intensyon mo. Italaang manan nga may kadito'y balay maribikay. Wala, takanayon mo't dadya a Basilio dito'y balayaw, maray. Apay, adda nagkinaawatan nyo iti dayjay akalugaran tayo. Ay, kwa maray. Kinapudno na. Ada relasyon mi kini Basilyaw. Inaklon kun Ay nawaw, adda pa'y gaya man relasyon nyo. Kunak ano agdat-daton pa'y laeng kan ka. Inaklon kun atay sumutla ang ti pagturungan na maray. Kun may saan tayo maten nga ubing. Ay unay kamutan. No kaano mo't abimakit ka, gematal ka maay. Anyat ko na maray. Ay, ti kayat ko asawan, maray. Apay nga italaan na panunot yu ti kasta. Lakay kan bakit kayo. Gagangay na maray. Uray lalakay kan babakit tayaw. Adalat tamat karbangan tayo nga agayat. Mayat mo laang no makirelasyon tayo madan. Tapno adamot katulungan tayo Ay nawaw, anya tinakakat-katawa na nang. Ay, dagita atat tao Sino man ay? Damariloy dakan Basilio At damot gaya man relasyon dagiti loka. Anya ko maitano da relasyon da. Maan ano kayo aya? Nagalas akit kita at sika. Da kayo kit di mat nanang. Sana ba sulti agayatan niya? Unangam itikas jay nga idadda. Insecure kayo sa matitigayam yaw. Wano, korsonada yung mat ni Tata Basilyaw. Kat agsilsilos kayo laang. Isa kastatir mo, rumwaritingiwat yaw na. Agtal na ka man si Kagaray. Tila ibagbagam mag. Saan ko akursunada da dya Basilyo niya? Saan apulaos? Inton umay abulan, ag naeda kon iti balay ni tatam a Basilyo anak ko.
Ay nawaw, saan ang mabalin nanang? Apay asaan? Dito'y latan balay at ipagnaidan nyo. Adam balay ni Basilio. No ijay ti pagnaidan nyo, awan mo't kadwak dito'y nanang. Ibagak nga rod kang kuwana, adito'y latan ti pagnaadan may. Okay laang kang ka. Kay kayat ko ano dito'y ti pagnaidan nyo adwa. Ipadas yung man nakasarita nanang. Isupay laang ti agad jas Sigurado nga umanukot day di anak ko. Uray okay laang kan kuana. Ipakaawat yulat na. Itikas na, awan maibaga na kada tayo. Wan anak ko, kasta nga rod ti aramida. Anya ta nakasako abi nagkatyaw, Tata Basilio. Dagiti murengkaw, nakaw. Murengyaw? Ne, apay, anyat napasamak, Tata. Kasla pinagtalaw da kayo ni timis mabalayo ay si kakit di mat nakaw. Saan? Sa dinungarod ti pangipanan nyo karagita. Napagsaritaan mi ngamin kanina namloyda nga agden na kami. Kat ti kayat na, ijay balay da ti pagnaadan may, ta iso ti request niya'y anak na. Kastagayam tata. Way, naimbaglagan ta nasingpat ni Carmela kanyak. Kayat na ta siyempre, ada kayo katulungan ni Nanaloy na. Nangro na pa, makiasawa mo ten. Ay, wain, da kamin tulangan kaniloy na tiyag tinulong na damot ten bukod a pamilya ni Carmela. Agkape ka, Basilio. Agyaman ako na ibakit. Mariloyda! Agda ka kaday! Nay, ni Mari Vicky ti ada itiruar. Mabit laang takasaritak. Ang mga napatag ti ibaga na day jay. Sige. Naimbag nga aldaw mo, Mari Vicky, sumrak ka. Mabiit man laang maray. Ada ka ti parikaut. Ni Basilio mo't di makitkita. Nakasapsapa mo't nga imay dito'y balaya. Kinapudno na. Agdenden na kamin ken Basilio Maray. Dito'y balayan ti pagnanaudan na. Anya, agpaisaw. Wen Maray. Ay unay kayon maray. Di kay mabain. Anya ko matipagbainan mingay. Ay, ipadlaw yung launay nako ha. Ipadlaw ti anya. Amumon ano, anya ti kayat ko asawon maray. Sige, agawid akon. Si kantulaangan ti umay ijay balay no saan ka abise. Agawid akpay tapno sa anak ama kasi nga kada kayo iti boyfriend mo. No kasta, basa pa ka man gaya man. Masapaak tay supay ti malpas ka o bakit. Sumuro takkeng ka. Ay nawaw, kunak man no ada aramidem ita. Ada angam itantan ko pay laang. Sigurado ka kaday? Wan, tulungan ka pay laang itigar din mo tapno nabibit amal pas ti trabaho. Mailiwak ngamin kung kano awang ka makitak dito'y balay. Sika talaga. Agawid ak tumot lang. Basta, sumuro takkeng ka. Okay, anakin ka na ita. Agsaga na ka nga rudan, tagrubatan. Sino man ti sirsiripan yun di tatawa na nang? Limabas manen dagiti gatel. Ay nawaw, sino ti gatal? Daloy daken Basilio Ay, kunaklakit din no sino? Ti kumari o kan ti boyfriend na matgayam. Kita man ti kasjay ngar aramiden da. Apay ka din na nang? Naka-holding hands da kanu matamagmag na. Gagangay na tadamot relasyon da adwa. Nagalasakit kitaan. Karurod ko man day ta Basilio. Anela ti makagapo ayan na nang. Diyak maawatan no apay kagura yung matinubyo ti kumario. Ay diyako nagsaaw. Basta kagurgurak launay da diya at tao period. Ex yun samat ni Tata Basilio. Ex-mat alaw-lawatom dita. Sana. Anya ngay nga raw. Kurso na dayaw. Wano, agselseros kayaw. Ay agtal na ka man si Kagaray. Tila ibagbagam mag... Lumabas siya, kapaw. Lumabas kay laangan ano lumabas kayaw. Ay nawaw. Apay akos ko sila panakmanan si Kambikay. Ha?
Gatel alakay. Ya, apay akas ta ti panagsasaom kanyak. Ada ka di basol ko ken ka, ajak amaw. Agsalod-sod ka pa'y laang nga main. Idi pa'y amad-madlaw ko ti kasta at tratom kanyak Ay lumabas ka kit din no lumabas ka. Nagadupay laang mo't ngay bagbagam dita. Noan yaman ti pagsaksakitan tinagam mo kanyak. Sorry pakawanan na urawan mo't amok basol ko ken ka. Anya nga tati aramidok anak ko. Ay nawaw, apay ka dinanang. Ada parikot yung. Siyak mo nga minon ti pagsasaritaan dagiti marites akalugaran tayaw. Gatulak ka no abakbakitan. Sino tinang ibaga itikas na nanang? Ni Mary akalugaran tayaw. Agpadadakin ni Mary Vikay. Idi pa'y adakas ti rumrumor itingiwat ni Nana Mary, nanang. Ay naapal dalakit di ti dadduma. Nagagat ngamin ni Tata Basilio. Ni Mary Vicky ngay. Apay akas jay. Liklikan nakmutan. Ang mga nubi sila ang ati kumari yun, nanang. Nukasta ngamin amakit-kita na nga agkuy-kuyog kami kini Basilyaw. Kat sabali ti panagkita na kada kami. Madlaw ko kat. Ay nananang di kay agpanunot iti negatibo. Isupay apaka-estresan nyo dayta. Ti panunutin nyo latan kat naragsak kayo kan Tata Basilio. Di yu ikaskaso ti sauda. Tinapatag kat awan maag-agrabyado yu apada yu a tao. Mabiit la ang lakay. Apay ka day. Ni Mary Vicky mo day. Ay wine, isong agpaysaw. Ay nawaw, adda lalaki aka holding hands na. Ni Juan akalugaran tayo day anya. Isong agpaysaw, panagkunam adda nga tarilasyon da. Kat no nakaholding hands da. Nay, nakita datansan. Nagtalikod damot na nadwa. Wan nga raw. Ang agawid takidain. Ang mga nupanunutan da asip-siputan taida. Nang runa kat nabayagan asaan kam ang nakapagsarita iti kumaray. Munto'y tabag mo, taigama. Nitatahuan mo tinang itulod kada kayo dito balay nanang. Isumot nga main. Apay kaday. Agpudno kayo man kanyak? Adda ka di relasyon nyo kanitatahuan? Ay, kwa anak ko. Di kayo madanagan, ta sa anak nga gungod. Ha? Agpaysaw? Okay laang kan ka, garay? Wana, sino ako mamutamang lapo di ti relasyon nyo adwangay? Ay, naagyaman aklaunay anak ko. Kinapudno na. Idi pa'y napalabas a bulan nga inaklon ko ni Juan. Kasta ibagayo ti pudno, ta madi ti agilimlimod na nang. Inruaryo mo't manantay duldulin nyo abasaw. Wuna, tada bisita kanak ko. Sino nanang? Ni Mariloida. No kasta, nasaya at kayo manan adwa. Sigod mo. Saan kami mo't anagapa? Talaga laang abisi ni Mariloida iday. Iso aman manung agkita kamay. Kung nakalaki din, friendship over kayo. Ay saan na? Ni Tatam Juan Gayam. Sa dinungay ti ayan na. Madama, pakpakanan na, nagiti tarakan nyo ababoy nanang. Ay si kaman nga ron ti ibaon ko anak ko. Ijay, Di ta istur mapan ka gumatang iti karnay, ta iso ti ilutok a pagsasangwan tayaw. Kan tinapay kan Diyos pa'y gayam. ilis tayo man langan nanang. Ang mga nadaman malipatan yon. Diyak kaya tagkarasubli di testura niya. Ay wan amaray. No maipapan iti kinagagat. Awan mo maibagak ni Basilio Anobiaw. Ni Juan ngay. Kumusta kayo matan? Nasaya at kami maray. Kinapudno na. Adda pensyon nga aw-awatin na dayjay. Aya, pensyonado magayam tinobyaw. Ayun amaray. Iso amagatang na amin akayat kaw, taadda pensyon na. Nagsya at no kasta maray. Saan laeng ada itamaray? Amom kaday.
Sipod nakirelasyon na kinihuan, kat mariknak anaragsakakan kuan. Ay kat true love daytan amaray. Dayjay laeng taadumat ti sao dagiti kaaruba. Ay namaray, di mulatan ikaskaso dagiti kaaruba akasta. Stress laang ti ipa ay dagita. Sabagay matkit di Ay wanggayam, saan mo siguro nakagura ni Basilio anya maray? Saanan maray? Maasarak lang amin kan kuana iday. Tasipod inaklon mo, kat isumutin ti ayan ti atensyon mo. Saan tapayan ang makapagmaritis no kwa? Day talaang gayam ti makagapaw maray. Katuwan. Ay, kunaklaki din no kursunadam ni Basilio. Ay saan Apolos maray? Naimbagman ta saan na kayo kinatawaan ti kumaryo nanang. Iti anya aga pong aramidan na ti kastangay. Wen tatila imbagbagayo hindi na amuan yung ada relasyon dagang tata Basilio. Ita, da kayo umutang tinakirelasyon iti lakay pa ingam ni tata Basilio. Di mo man ipalagip dayta anak ko. Guilty kayo lang, iso akastana nang. Isungarod adimon ulit-ulitin. Intun sumaruno, agtanang kayo. Tani, tilmunin yung matgayam na iti imbagagayo. Malawunan. Itulod mo kit di da iti ayan ni Tatam Juan. Tadyak mo't mabagka. Tulungan yung mat ni Tata Juan iti trabaho na Madimot no da kayo lang, titultulungan na. Wen kaday. Mapanak to iti ayan na intun madamdama. Agkapi ak labi ay. Makimisa tayo madan Wen nanang, nga maladawak ta dapay aramida. Umuna kam nga rudan ken Tatang Basilio. Okay, sumaruno akto nanang. Ilupas ko lang ter aramida. Agrobwat kami mulaangan. Nasapa pa'y mo't nanang. Un ata dagasan mi pay damari Vicky ken pari Juan di Tabalayda. Sigurado nga agi istorya kami manan, sakbay amapan kami ije simbaan. Agkukuyog kayo ama kimisa. Un anak kaw, iso nga min tinagsaritaan mi kini Mari Vicky idi kalman. Nasayaat nga rod no kasta nanang. Umuna kam nga rudan, sumaruno kan taw. Basilio! Umayag! Agawaam Nay, adda kayo magaya mon maray. Ay agawaam dita at addan da mariloy da Juan. Ay pasensya kayon maray. Naladaw kami ngamin anak kariing itay. Okay laang maray, nasapa pay mo kijay. Mala agtugaw kayo taagkapi kayo pay. Pangururayan tayo kin ni Juan. Anya ti kapay maray at dagatas nawon now. Kung pormeno anya ti adda maray. Si kangay mat Basilio at dagatas nawon no awan. Ay, siyaklatan timang timpla iti kapay, tap na amaw. Ay mabalin latamat. Daytoy tigatas ken asukar. Adda kapi dita tirmaus. Adamot baso di talamisaan. Sigay, panawan kay labi ay takasaritak ni Juan. Nakabumbuntog mo ngamin day jay. Saan nakmatin akos ko sila pantigay maw? Saanin ata uray iso kat adamot nobyo na. Padasin na ti agsao iti dakas maipapankeng ka, ta makagngagmot kanyak. Laklakay pa jay boyfriend na itangam siyak. Naku nampay, lakay. Ay, nawaw! Laglagi pan tayo kumaakanayon at ipanang respeto iti desisyon ti pada tayo a tao kat pundasyon ti naurnos ken naragsak a panagkakadwa. Di tay agisawang kadagiti makapasakit a balikas. Ta mga no agbalatak tumatla ang kada tayo ti insawsawang tayo intundumteng ti maudi nga aldaw. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag.
Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo paggan mi adumdumngag. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaang nga ipakaamo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Inayon mo dayto iti abasto tang indulin ko, sel mo lakay. Ay nawa, dilata man ayun. Naa, apay manan, di kakat agyaman, tadain nyawid kong abastuta. Nangalaan man iti dilata. Idi may sangal daw, tuyotin nyawid mo. Common sense matan alakay. Di mo ibaga Ay na, kamali ti pampanunutom. Ginatang ko ti dilatang insangpet ko. Saan ko atinakaw? Ne, awan mo't imbagak at tinakaw mo tinsangpot mo ah. Awan, ngam amuklatan nga iso ti adda iti panunot mo. Diyak amukin ka bakit? Alam kit ti dagitoy ta idulin mo. Masapul nga agurnong ta iti abasto tapno adalamutan ta inton panagtutudo. Ta saan ta makatrabaho? Siguradum laing anadalos tinagtaudan dagita amakan ah. Wan ka di. Danag mun ayala kay. Idulin mo dagitoy tapno saan apasalsali ditoy kunak manal. Anya ti baga Madam Abey. Adda sumangput akabagyan mi inton bigat. Kaya't asawan dayta, busy kami kinilakay ko. Agbakasyon kayo, Madam? Wen, mapan kami man mat ijay la union. Ayun mayat ti aglangoy ijay, Madam. Kasla reunion mi matlaangan dayjay. Iso amaturog kami ijay iti dua arabi siguro. Sikapay laang ti makamu dito yan. Ayun Madam. Awan parikot dita. Siya kun ti makaamu iti amin. Ti collection mo idulin mo na imbag tapno saan ang matakaw. Wen, Madam. Amok dagitan. Kaanong agbiyahe kayo ngay? Inton rabi Ay kat enjoy Madam. Imawag ka din ni nanangkan ka, David Lakay. Saan mait? Bakit? Nag-text ngamin ni Manang Marta. Ay nawaw, at dadangarudo ni Jay. Wen Lakay, kasangsangput dalaunay kanu itay. Ha? Nagsapa da nga yan. Husto mo't kit di atap no makainanada mo't. Sa bagay mo't kitkiya. Ayun gayam. Dagasun ta kanu damanong Rafael iti ayanda ta makilugan da. At damot lugan ni Manong Rafael. Saan na nga itugot aya? Makilugan da kanu tapno saanin nga aggastos iti krudo. Ha? Itaman pa yung agtip-tipid dahil siya tao. Krisis mo ngamin Lakay. Sige, awagam nga roda ni Manong Rafael. Ibagam nga agsagana da tagrubatan. Diyak kaya tagro-ora itinabayag iti-igit ti kalsada. Naimbaga malumaw, sel mo anak kao. Nay, da kayo matgayam, nanang. Adda ka din ni Milaing. Awan pa yan nagawid, nanang. Apay kuma, Agpaw itak kumakan kwa na. anya ti pawit yaya. Dilata kan mantika kuma. At apay mo't abastumi dito'y nanang. Ikan kailangan ta dumot day jay. Ay nawaw, saan silmaw. Abas tuyo dayta. Apay kit din nga itad mo kanyak. Adumot lang day jay, nanang. Di mi kabailan ngay busen. Aya, Inaldaw mo't ngamin nga dayawid ti anak yo. Iso day ta. Maururnong moten. uray ikan na agpaw itaklat ta. Tapno saan aday ta agdaw dawat laeng tar aramida. At nakada kayo day ta, nanang. Sumra kayo. Tada kayo tagpili iti alaan nyo. Diyak mo't ammo no anya ti kayat yu jay. Ayag yaman akmanen anak ko. Ay nawaw, sabon man ti inyawid mo miling bakit. Wen atap no adda paglaba lakay. Tila iyaw awid mo mait. Inted ni Madam daytoy. No sa anak amang iyawid, adda nga rod kwarta maigatang mo. Pagbalinam samat a grocery store ti balaytan. Di ka payagyaman, tada isang put ko nga usaran. Tapno saan nga isupay ang magatang dita store. Kat nagluto ka kadeng, mabisbisina kon. Nalpasan ha. Dagiti ubing ngay, Itulod ka nun ni nanang dito'y balayin ton madamdama. Di magasak itayan ni nanang idinalpas si trabaho kitay. Ngamsan akayat dagiti ubing dagawid. ang mga nurabiin tumanan nga itulod ni nanang dagijay. Awan mo't dakas dita. Tinapatag kat itulod na ita dito'y balay.
Umuna ak nga rudan amangan. Tanay, mabisbisina kon. Urayam laangan dagiti ubing, tagigiddan kayo amangan. Imbis at duwang aldaw lang ti bakasyon ta. Wan nga rod lakay, pa-extend damot pa-extend. Sigurado nga ta nga agawid tayo yung biga. Siguro umunata ko mga agawid, ngam amangan no adda maibagada kadata. Day tamot lang ti pampanunutok itay. Kumustamot nga ta ni Miling ijay. Saan ko pa nakasarita lakay? Awagan ba kay? Kumustamot ti negosyo a pinanawa mi jay Inton malamlaangan. Ay nawaw, mabalin mo't ngamin nga itamot lang. Mabalin nga agpaiso ngam amangan no busy day jay. Amumot, agmay salaang anagbati ijay. Ay wala niya. Awagak tulaangan inton madamdama. Itikas na sa anak ama kasi nga. Hello, madam! Kumusta ti bakasyon nyo? Nasaya at latamot Miling. Nabayagan kayo mat dita, madam. Tinaibagayo kanyak kat dua arabi ilaang. Inton bigat nga agawid kami. Sigurado daytan. Kumusta ti istor dita? Nasaya at latamo, madam. Ado ka di pa'y tilako tayo? At dapay mo't, madam. Kunaklakit din no naibusan. At dapay mo kiday. Agpa-deliver kailangan inton agsubli kayo. Wanan tinapatag kat adda pa'y display dita. Wan, madam. Agpakada akong tanay. Adda gumatang, madam. Aduda. O sige, awagan naktulaangan no saan ka abisi, tagsarita ta. Wan, madam. Bye! Anya tinyag yung nakasupot, nanang. Sabakan chikaw anak kaw. Nangalaan nyo iti chikaw? Inted ni Antim Elisa. Ah, Dagiti apok nga ay. nakaturog da pailaang, nanang. Awan trabahom ita. Adda, alas 8 amang lukatak ita. No adaramidan nila kay mo ijay garden. Ibagam nga idagas na lata dagiti ubing ijay balay. Wen, nanang, kasta talaga ti plano na. Nalangaruda na nakaw, agpakada ako. Agkape kayo pa'y nanang. Saanon, inton maminsan tulaangan. Nagkapi akmat nga minan ijay balay. Busy ka ba kay? Saan mo't? At dalabas basaak iti cellphone ko. Buyaam day tao Neng, Ay nawaw, nimiling mo dayta. kita am tinaala ti CCTV, bakit? Anya dayta aya? Buyaam ti video Neng, kita am no niya tararamidin na. Ay nawaw, anya di imbulsa na lakay? Sabon. Na, apay anang ibulsa iti sabon? Takawan na lakit di bakit? Ay naglokon, apay ngay akasta. Italang mat nakitak tararamidin na. At ang agpay so CCTV. Ngam saan mo ta 24/7 kat isote atensyon ta. Kaano pa'y nga taakasta ter aramiden na? Santang ammo bakit? Panagkunak kat masapol at totoo kamot laang ti CCTV. At maggayam kalukwan da dya amilay. Nay, nagawid kay magayaman, madam Abe. Wan, kasangsangpot mila ang itay. Magrikupak matan, madam. Mabit laang. At to'y titulbak, madam. Da kayo nga rudan ti makaam mo iti istoryo. Ne, apay nga itad mo titulbag kanya kat adamot tulbag ko. Aywan anya. Apay day jay. Pasensya kayon, madam. Matartaranta ak matan. Matartaranta ka ko nam? Ay ko medyo laang, madam. Iti anya aga po amataranta ka ngay. Adan samot aramidam ajakam mo. Ne, awan madam. Nadalos ti konsensya. Ay, naimbaglaangan ta di na nadlaw ti shampoo iti bulsak. Kahit, kumusta ngay bakit? Inbagam ka di kang kuha na tinadoktalan ta. Saan pa'y nga rod lakay? Ay nawaw. Apay ngay. Imbagam kumakinkuha ng amuta ti kalukwan na Ibagak to, ngam saan pa'y nga ita? Kaano nga rin nga ibagam? Basta, saan pa'y nga ita? Dumteng tulat ta. Ay, kita bakal. Di mo urayan ang maibus tilakom iti istor mo. Siyempre, saan ko mat nga ipalubos ang mapasamak ti kasta lakay? Mangal ala aklaang iti gundaway. At nga rodon ebidensya iti CCTV. Dumteng tulat ta ka di lakay. Relax ka laang. Diyak amo kang ka bakay. Agtalag ka ka di ngamin kanyak lakay. Amok ter aramido.
Anya ngay manin ta imbulsam. Ay nawaw, kasano ana amo ang mga daimbulsak selmo? Amok ata inaldaw mo't akas tatar aramidam. Naa, Kasla sari-sari isturmutan ti balay. Kitam dagitin yaw awid mo. Agsasabali. Adda makan, adda dilata, adda sabon. Naglalaok. kasta talaga ah. Kita tama nga nuinton madamdama kat addamat gayaman kalukwam dita. Kalukuan, anya kumangay no bilang. Ammumon no anyat kahit ko asawan Anya? Tapno ibagakken ka. Nakadkadlaw launay. Bakit? Kitaang. Adda manan imbulsana bakay. Nagturad matan day di amiling. Namin, ano adara sa kasta tinaramid na. Nas ka na maaksyonan ta. Tadimot din makarik na iti konsensya day di babaeng. Ipagarup na siguro asaan ta makitkita ti kastangan aramidan na. Rumor ka, tamapan mo ka sarita. Sigurado nga agawi din day di inton madamdama. Wen lakay. Ikami ti pagnakman na. Diyak kayat ti kastang empleyado bakit? Tila takawon na may. Ay, makapadismayamot ti kastoy. Madam, Siyak nga ron. kunakman no saan kayo nga umay ita, madam? Kuma, ngam adda mo ngamin nakita. Ay nawaw, anyat nakita yung madam. Anya ti adda iti pulsam. Nay, saan kay amaawatan, madam? Ay nadikan agindi di ammo. Tanakitak nga adda imbulsam itay. Nakitak iti CCTV. No kasta, imun monitor dagayam day di a CCTV? Apay adi ka makasungbat. Anya ti imbulsam ko na. Ay, kuha, madam. Awan day toy. Irwar mo, wano kayat mo asyak ti mangirwar. Irwar kon, madam. Kapilaang matimbulsak, madam. Panagkunam kadikit nasaya at ti kastangar aramidam, ha? Nagbidutak, madam. Sapay la kumaata mapakawan na. Gaputa saan at 24/7 amamun monitor mi ti CCTV. Takawan da kami matan. Kamalik, madam. Ikarig, saanan ang maulit ti kastoy? Talaga saanan ang maulit. Taitamot lang. Ikatan kan iti trabaho. Saan ko maakasta, madam? Awan amok adadum apagtrabahwak. Nakapagdesisyon akon. Kagurgurak launay ti agtatakaw nga empleyado. Nay, nakamisuot kamot anagawid si Kamiling. Nakamisuutak ayamot. Naragsakak tupay. Anya tinapasama kaya. Nagresignak iti trabaho, klakay. Ay nawaw. Apa nag-resign ka may? Nagresignak at agbaladay di ang Madam Abi. Anya? Ang di bali saan lang mat nga isuda ti mabalin ko apag trabahuan? Adu pa'y mat di takot. Oho. Adda siguro kalukwan ngay naramin mo anya. Ay nawaw, kalukuan mga ibagbagam dita. Awan dakas nga inaramid ko anya. Amangan mo't no kun kunam laeng nag-resign ka. Ada kang kaano pa tiyong ti ibagbagak kuno saan? Di mo amo ti ugali ti puskaw. Iso adi ka agsa uakastasi ka, silmaw. Kadi ka agungat Ibagbagak laeng may. Agsapulaklaangan iti daduma apag-aplayak. Amom anariga tagbiro kiti trabaho ita. Nalakalaang dayta no siya, klakay. Apay, ti kunada, agan anusak iti ayanda. Sana, pagan anok kumamot ti agtrabaho kadakwada ngay. Nagkapuwa kiti pagtrab-trabahwam. Kat sabali mutan ti adda ijay miling anak kaw. Ni kara kalugaran tayo mutan. Wan ata saanan nga iti pagtrab-trabaho ak nanang. Apay mat, nagikat ka. Ay, kuha nanang, nagresignak iti trabaho. Nay, kaano pa ay? Idi pa'y napanalawas, nanang. Iti anyaga po ang nag-resign ka. Nagresignak, ngamen, saan akon anaragsak iti trabahok ijay, nanang. Anya, Day tatipudno, nanang. pagtrabahwam ngayon ita. Awan pa'y, agis tambayak mampay. Ag-relax met da tao tapno saan at trabaho akanayon ti maararamid. Nay, ni karamot di kinasarita yun nanang. Isungag pa iso silmaw. Italaang anak kapag sarita kami itinalapat. Anyat nagsaritaan nyo ayan nanang. Api akastat itsuraan nyo. May papan iti panagululbod ni Mileng. Nay, apa yan? Tinaibaga na kanya kat iso tinagresign. Isumat imbaga na kanya. Ngam saan kanu apod no dayjay? Anya?
Tipudno kat naikat iti trabaho na, gapo iti panagtaktakaw na. Anyat ko na yun, nanang. Inikat ti bus na, tataktakawon na kanu dagiti lako ijay. Kunaktupay kat. Pudno ti atap ko. Wan, mangibaba inday jay atao. Naglokon day ja amiling. Agsarita taman iti nalapat, bakit? Kontrolom ti boses mo ata nakaturog dagiti ubing. Napatagti bagaken ka. Anyat ibagam aya. Saan mo't gayam apod no nag-resign ka? Sika mo't gayam ti inikat da, gapu iti panagtaktakaw mo. Ay nawaw, saan ah? Di ka naglibak, taamumi ka na ng tipod no. Asino tinangi marites kada kayo? Ni Kara, ti insukat ni Madam Abigail ka. No kasta? Inistorya day di akara tinapasama? Wen, amo na tipod no. Isungay danon namot ka na kami kinanang. Talaga mo't day di Madam Abi ah. Managdakdakas. Saan ang masapul nga istoryaan na iti sa bali at tao ti maipapan iti day tabanag anya? Pudno mo ti istoryana. Mapanak man iti ayanda tagsarita kami. Maturog ka kit din, naon aramidam. Ay saan? Sikreto kumamutan at ti maipapan iti day tabanag. Apay kit din nga istoryaan na iti sa bali at tao. Di mo panggapan ti makiapay ti bus mo. Taamangan no agbaliw ti kapanunutan nakit idarumda ka. Laglagi pam nga da CCTV da. At da ebidensyada nga agtaktakaw ka. Kat, kasta latang arudan. Pagkataalam ti napasamak. Taintom sumaruno. Di kan agaramit iti dakas. Di mo dadaalan ti reputasyon mo para laeng kadagiti na immateryalan abambanag kunak tumay. Ay, nawaw! Di mo dadaalan ti reputasyon mo gapulaeng kadagiti na inmateryalan abambanag. Tano na imbag kan napudno ka a tao at adu ti bendisyon a maawat mo. Kang runaan iti amin at datal na ti panunot mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Papanamanan si Katumas. Ay nawaw, adda ka mo't gaya mo dita. Ito'y pay papanamaya. Ay kwa, bakit? Anya akwa, agpaliwawang kamanan. Di ka mo't matatao dito'y balay. Di tayo store di papanak, adala mapan ko gatangan. Anya manan, Basta adda, di ka madanagan bakit? Tagawid ako mo't ladagos. siguradum lang. Aglabata pa'y inton madamdama. Tulungan na, tapno na bibiit amalpas. Wen, bakit? Sige, nako. Unaklakit din no asino ti bisita nga ibagbaga ni bakit kaw. Si kamot gayam pare Tomas. Anya ti masapul mo? Agpamyanan ta pare, kayan mo. Ay nawaw, apay jay. Anya taramidin tay jamyanan. Makipalot ta pare. Pasensya kan pare. Paspay lang ita. Apay mo? Adda nga min trabaho kita pare. Kan may isa, awan mo't lang kwartak no mapanang ijay. No awan kwartam, di agbuya talagang pare. Uray sakmet, awan kwartak. Agungat lakit din ni bakit ko naglanganak. Tapno lang agbuya iti palaw. Apaan na kasigurado day dya pare. Ala, siyaklat na nga rudan timapan, no di mo kayat pare. Sayang mo. Si kamula ang di aglablaba. Kapilitan ananang. Ay nawaw, kunak man no tulungan na kanila kay Mau. Saan pa'y nga rod anagawid nanang?
Napanan naman ang dadya at tao aya. Ti pakada na kat adala mapan nagatangan dita istor. At dala ang maaramid dito'y balay. Nagpukaw man day taataon. Makapaasar nga rod nanang. Hay da, makapasurong day taataaw. Sadot launay, inton adda maibaga kang kuana, balasubas asubong sungba. Itay bigat pa'y arimwar. Nasurukan atalo nga oras. Saan pa'y mat anagawid? Inton agawid, kunamlan asino man ang abak nang. Talagang awanan baeng. Nakalaba ka maggaya man, Ellen, bakit? Kasano, kat itala ang anagawid ka. Pasensya ka na. Naranaak ngamin ni pare Rene dita story tay bigat. Kat, anya ko mga iti connection na dayta. Simuro taken ko na iti palutan bakit? Ay nawaw, di ka agpampanunot at talaga. Pinilit na nga ron bakit? Awanan na aramida ka. No talaga kamulaang, imbagam kumanga at daramidom ita. Awan mo't nga ron na aramida. Ta ipilit na mo't amapan kami. Oo, ti ko namkit de. Kaya't mumot ti sumurot kan kwa na, iso anapan ka. Amom ngamin nga adda maaramid dito'y balay, iso akasta. Nay, saan apod no day bakal? Ay di ka nagulbod, takabisado kan Tomas. Amok no agul-ulbod ka. Nagganas hindi kastay. Ay, kuna lagi din o adda man nagkalong apusa. Tao magayam. Anyad ko na yun, nanang. Naimbag pa'y tidaduma dita. Relax lang tibiyag da. Na. Dahil tala ang mangmangan kung maturog ti ubraan da. Nene, siyak sa mo ti pang panggagan yun, nanang. No anya ti pan nakaawat mo, isuday jayal. Kataulan nyo mo ti panlangan da tao. Naimbag kang ka at awan ti trabahom apang panunutan. Saan kayo amawatan, nanang? Mga kakiday, nakababain mo't kang ka, Don Tomas. Anya? Awan mo ti asukar dito'y kusina. Nene, ayan ngayon day jay. At damot dito'y itay bigat. Hapay, anya ti sapsapulam. Ti asukar, nanang. Nakitkita yaw. Asukar! Wan, agkapiak kumakit awan mo dito. Diyak amu ah. Dakkel agarapon day jay. Imposible mo't ama misplace. No siya, awan amok dita. Sika ah, ta sika mo't ti mahilig nga agkapay. Mamin ano kang agkapi iti may isang aldaw. No agkapiak kat ibatik mo't dito. Saan kumot nga itugtugot? Kita am dita ah. Amangan no ada dita, ket di mula ang makita. Amangan mo't no. Ay na, dinak man pagpanunutan iti dakas. Laglagi pa, abalay ko ti pagnanaadan yaw. Ay nawaw. Dagiti ubeng, Intugot ita ni nanang. ijay. Diya ka maw, no sa dino tinapananda. Awan mo't na ibaga ni nanang kanya. I-text ko lang ang ni nanang. Awagam man ta sa ludsudon ti asukar kan kwa na. Ay nawaw, apay ti asukar. Saan mat siguro nga intugot ni nanang? Itay alas 12 pa'y ajak makita. Awan mo't ni ti kusina. Sinaludsud ko ni nanang. Hindi nakanumot amaw. Nupay kasta. At hapag ngayon lemang na tigarapon. Sa lakit din ang nakapagkapi itay. O di gimatang kalata ko man dita istor. Kasano kat awan mo't nga rod kwartak. Awagam ni nanang mo ta sa ludsudam no nang idulinan na. Ay katurayam laangan ang agawid da. Makapasuron ti kasta nga aramidan na. Agraman asukar. Ilamang napay. Adain sangput kau para kang ka, Elaine anak kau. Anya da ito'y nanang? Shanghai kan pansay. Intet tigayam kau. Kasangay ngamin ti apo ko na ita. Naki-birthday kayo? Wan, para lang kang karayta. Di mo ikan ti sadot kan balasubas nga asawa. Ni nanang mo. Ay na, makauma ti ugali na. Ayun gayam, inlemang yu kanu ti asukar, nanang. Wan taday tala ang mo't agkap kapi ti aramidin na dito'y balay. Maditirik na iti inaramid mo, nanang. Ay na, uray gumura kanyak, awan bibiyang kau. Ay nawaw, nanang, saan anasaya at ti kasta? Ta asawam anak kasadsadot ti bagbagam iti kasta. Tapno saan adumakkel ti ulo na. Mano atawunan makikabkabalay kayaw. Ngam aging gaita, awan latamot urnong yaw. Pagtrabahuam nila kay mau, ta saan mat abalda daw.
Kitaan nyo manan. Tiyan niya, Ang mga nuinton madamdama kat ilimang yumot tabagas. nasakit tinakamaw, ten lumeng ko ti asukar. Agtrabaho ka mga mina. Saan aday ta agil ilad kan mangan laang ti ubraam dito'y balay. Awan pa'y ngarod na nang. Agaplay kamot ah. Agbain ka iti anak ko. Ay nawa, ada sakit tinakam nyo kanya? Ada ah, naurnungan. Nukas tagayam, idiretso yung ibagatap na mukmain. Sana kasta nga ulimag kayo. Intun kwan, ilimang yun asukar. Awan common sense mo aya. Di mo amaw ti makarik na. Siya nagapaw ta agul uli maka kat kastamatan aging gatong palbiag. Nagsasaw kayo. Saan mo't ada kayo timang palpalamot kanyak? Day talang amin makibiyang iti biyag mi nga gasawa di paglaingan niyo. Nangag ko nga agap apadala kay mo, kininanang mo idilim mabasak iti ayan nyo, Maray. Kaano, Maray? Idi kalman laang. Ay nawaw, anya tinagapaan da no nangag mo, Maray? Maipapanmat iti trabaho, Maray. Dengdenggak ti panagsasao ti asawam iti inam. Katay na, natangsit, Maray. Balasubas. Anya? Ha? Isumit lagayam asaan da ngagsarsarita kin ni Nanang. Numangan kami, saan meten ang makigiddan ni Nanang kada kami. Nauma siguro, ah. Di na laang maidiritso kang ka. Ay, nagrigat lakit din ay ti makikabkab balay. Daytoy mo ngamin, Tomas, sadot mo ngamin. Naimbag ko man no saan akas jay ti panagsasao na iti inam. Balasubas launay dayjay nga asawam. Mangantayon bakit? Ayabam na giti ubeng. Si kalatan ti mangayab kadagiti ubing, tagida sarak iti kanin tayo. Ayabang meten ni Nanang. Ay nawa, sana para kin nanang tinlutok. Anya? Para kada tayo lang deta. Pagluto mo't ay tibukod na asida. Oy, Tomas, saan anasaya at tikas na? Isumot lang ay imutan na. Ar-aramiden ni Nanang tikas jay, tati kayat na kat aggagat kamot. Oo, talaga agad di akagurguran akti inam ah. Tidakis nga aramid mo ti kagurgura na, saan asika? Basta, agluto mo't itibukod na asida, no kayat na timangan. Para kada tayo lang tinlutok. Anya? Kagurgurak launay detang inam. Nakangiw-ngiwat. No di mo kayat ti makangag, aggagat kamot ngamin, tapno makaurnong ta, tapno saan tayon ang makikabkabbalay kan kwa na. Nagado aririm, kat sadot kamot ngarod. Alea, kanunungam ti ugali ti inam. Ay na Tomas, amok ni Nanang. Saan nga agunget dayjay no awan makagapo. Papanawo mo day tang asawam ilay. Apay ka din, Nanang. Ay nawaw, di mo amun o apay. Di mo makita. Adda ka di manan nagapaan nyo, Nanang. Papanawaw, tadya kaya ti balasubas akabalay. Sakit ti ulo laang. Siyak ti masiksikuran iti kasdingar aramidon da. Bayan nyo, bagbaga akto, Nanang. Ibagam ta agpatakder laangan iti kalapawyaw. Isumot ti bagbaga, ngam di namot kayat, Nanang. Wen taday ta sadot na tinangruna. Nakasadsadot, ngam no adda maibaga kang kwana. Agsakit tinakam na. Anyan ti ugali akasta. Abda ka manan, paray. Ah, dituyak pa man ngagtambay pare. Pangururayak amalpas ti trabaho ni bakit ko. Saan na kami na komportable di balay da pare. Ay nawaw, apay mag. Madimot nga rod ti panagkita ti katuganga kanyak. Ay wag, nadamag ko anagapa kayo kan katugangam. At di mi nagkinawatan pare. Mano at tawon mo't ngamin ang makikabkabalay kayo kan kwa na paray. Isumot ti nang ibaga, amabalin mi ti agnad iti balay na. Wag, ngamati ngamin tagbalin nga abusado paray. Abusado mo ta sa asawang pare. Ti kayat ko sa wag, agtrabaho ka mo't ngamin ah. Anya? Mas asar lakit di ti katugangam, no makitkita ng awan aramidam. Iso aday ta, pagpupudutan da ka mo't tang. Talaga natang sidaya pare. Ipadas mo tagtrabaho pare. Tulungam ka din bakit mo. Sigurado ang maragsakan ti katugangam no kasta taramidam. Paawa effect mat dayjay akong parim. Ay nawaw, kunak man no aramidam bakit. Nalpasan ah. Nangag mo tinagsaritaan mi tigayim ka? Nangag ko ah. Dadaulan na pailang amin ti katugangan na. Di ba lay, tabi nagbagak mo't kit din bakit? Wen ano dumngag kang ka. No saan ngay?
At damot tingging kuha na anay ta. Basta siya, imbagak lang tamok akasayaatan nga ramidon na. Uray asino akatugangan, talagang agburak ti dara no kas ti ugali ti manugang. Feeling don, ay nawaw. Nene, apay nga inwaryo ti tsinelas ko nanang. Wana, ta nakarugrugate kat insirak mo pa'y laang may. Ay nawaw. Siyang kalangarudon nga agdaldalos dito'y balay. Kasta pa'y laang may ti aramidam. May parbang nga raw ti kasta. Ay, apay ay anapodo ti darayo kanya. Gapaw ta sadot kalangarudan. Balasubas ka pa'y asumungsungbat. Anya tinamnamaan niyo, gat nakaungot kayo mat kanya. Talaga makaungita. Taday tamot agil ilat ti ubraam. Sadot ka pa'y. Awan magtrabaho, nga magraman trabaho dito'y balay, kan panangasikaso ka dagiti putot mau, iuray mo pa'y iti anak ko. Tapno awan may bagbagayaw. Pumanaw klangin. Ay wala, pumanaw ka no pumanaw ka. Asino ti butbut ngam? Isumot lang ajak marik na ti kaadam dito'y balay. Oh, agim impaki ka man. Pagawid ako ni Jabalay. Anya? Isumot lang ama di ti trato ti inam kanyak. Ay nawaw, kayat laeng ni nanang nga agsapol ka iti trabahom. Sigurado nga iso ti may sa ama kagapo, no apay nga agmamalas da tao. Nakangiungiwat, bakit? Anya? Adda kayo, no sumurot kayo kanya. Pag naudan tayo nga rod, iti ayan ni nanang mo, kat naurnong mat dagiti kakabsat mo ijay. Ano san tayo Naimbagi jay, awan ti agong ungod. Ay saan? Agbati kami kadagiti ubing ditoy. Okay, sana parikod day ta. Makamu kayong matngarudan iti biyagyo. Anyat ko nam Tomas. Mangitatanas launay da di bakit? Anyat ti diyo nagkinaawatan iti katugangam aya. Napudot nga ron ti dara na kanyak nanang. Iti anya agapaw. Diya ka mukhang kuha na. Kaslag bala no kas agsasaw. Uraan mo nang adda lumablabas iti paraangan. Uraan mo na ang mapabainan da tao. Aramidon na latta. Ha? Awan karbangan ti katugangam amang ibabain kan ka no awan mat makagapaw. Unamlan asino agsasaw da diya bakit nanang. Agraman asukar ilamang napay. Ay kat imot nga rod ano kasta. Ha? Kasaritak tuman numaranaak di ta paradaan. Awan nga minwayak kat amapan iti ayanda. Ay ko. Saan nanang? Diyo sayangan ti oras iti kakasya klase ti tao. Agpaiso kaday abalayan. Ha? Imimutam ken idaddadanes mo kanuma jay anak ko amanugang ma. Kumpleto ka day ti inistorya na kang kaabalayan. Agraman asukar ket ilemeng mo kanupay. Ay naabalayan. No abmumlaang. Manu atawan ada kami iti anak ko tinang palpalamot iti anak mau. Ay nawaw, adda trabaho ni Tomas anya. Kano nabayagan ang nag-resign. Nabayagan adon ijay balay. No kasta nga ungta, tamaasarak kang kuana. Balasubas asumungsungbat. Ha? Anya jay kunam? Nag-resign? Way nabalayan. Day tatipudnaw. No saan ka mamatay? Agsaludsud ka kadagiti kaaruba may. Amuda no anya ti inararamid ti anak mau. Mangibabain ka, Tomas. Ne. Apay ka din nanang. Ay nawaw, agin di mo kapay lang dita. Nakasaritak ti katugangam, ket nag-resign ka kanumat iti trabahom. Mano atawan nga iso dati ng palpalamot kan ka. No kasta? Nakasarita yung ti katugangak nanang. Kaibagbagak laang. Pagsasawak kumakat, ang idinagsaaw, siya tinabainan. Apay nga minang kinasarita yung pailaang nanang. Ay pangasim, agbirok ka iti pagtrabakwam. Agornong ka, tagpatakder ka iti balay para iti pamilyam. Iti kasta, saan kailaang amakikabkab balay? Agbain kamuta iti katugangam. Para kadagiti ubing bakit? Nasaya at mata na panunot mo ti mountain. At trabaho kita bakit? Gusto tapno makaurnong kamot. Kasta talaga ti planok bakit? Agurnungak. Tapno makaipatakdirak mat iti kalapaw tayo. Tapno saan tayo makikapkabalay laang. Ala, sumrek ka pa'y nga rod, tagkape ka. Saanin? Ang mga noda ni nanang dita. Sumurat ka kigday, tagkapi ka.
Nangagmumot siguro day jay. Agkape ka kanupay lakay. Kas kanayon ko nga ibagakan ka, saan nakaakagura ni nanang. Tila kinasadot kan kinabalasubas mo ti kagura na launay. Ay, nawaw! Di kinasadut kan kinabalasubas kat mabalin amang perdi itinasaya at alinangan ti maysa a pamilya. Di tay nga urayan a mauma dagiti kabalay tayo. Agagat kan tanangan tayo ti panagsasao tayo. Tapno awan to ti pagbabawyan intundumteng ti maudi nga aldaw. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.